Kani gadega Pati CCTV. Katanat office bedai pej ya kabit kabiang hakaliang hijing bam haka jingelam kamat kakong BDS Mukim Assistant Commissioner Food Safety baruba Nathaniel Lingwi ubade Food Safety Officer menta kasengi kakat lai trik jemang kilalej ben kendrai kuai kedukan kepada na Kiting Road hadian bekilayo pedang ya jing ujor nakaliang urang ba dong ke Bomfile Road Lime Kra ba kit karchieng ba ujor lor ke jingdan kedukan kepada bean ya ke umbam umdi kani kedukan di Marbam Kiting Road kadai ke betip ke tengkum ke Patanjali ya ke badai try do SS Agarwal. Hakini ke jinglek kendra kini ki hair officer kini ke tenat lembat ki pulit ke Sardar Police Station kilalap bak na kilai teliki kelong plastik mengyam arpolitar la dia ke dor ke betat agador sispa tingka berkini ki kelong kita ki badan ki kerteng jungi company kum ke Prime Kampa bat Seva ke PNI bo SS Agarwal UDBA nya ke klem kenu ke jingi te berkini ki company bat wat ya ke bru la suba bo wanra na ke yeng ke bau Jong sa ha Bomfile Road ya ke ba la dai try de ke marwari committee ne ke trust na Guwahati kini ki officer kilalap ru bau new SS Agarwal dan ru ya ke food license ke PNI bo la Pynkheiñ ke an 31 Jong ke Food Safety Act bat ka mana ya unu nong de jing de ban bo iki Marbam shushu akene ke jing khanda la lapru pakane ke dukan ke deru ya ki jing bam peladaj khnai bat dan ki tiar bam bat ki penun kam shimet ki blakut no ke por ban penun kam ha ka bai de ba ka jing de ya ke bam umdi la lap bau dan tang sauklong bat dan stok ya ka bau la kam balawan ra na Guwahati bat khamadien nakalian juki officer ki la pelong ke jing khanda ha ka yeng sa jong u ha ka ba ki la lap bon teli ki klong patali ki bau la kam ki la pei bat long penun kam shu naka yeng sa jong la lap iki song jingbam ki bla rim ki so Coca-Cola Pepsi bat ki bla kut no kapot penun kam shushu la shamru ya ka jing tap jong kini ki klong ki bala subawan pendat ya kini ki klong hadien bala pendap naka liang ko office jong ko food safety kala kurup ya ki tegi jingbam jing di naka yeng sa jong bat kum juru ya ki badan dukan. Yeah. And there's nothing. First of all, he habangi lakali uni ubri umdanya ka food license. Mo kani ka violation joka section 31(1) joka Food Safety Act. Dikata ka number 1. The lada license kam don kamut pim lahi ru ban business to deal anything with food, you are not allowed dan you are not permitted to do so. Tenang ta pede hadian ba yang ilaya ngalapin ke jingdon jong ketu ko as per the order ka bala place hang tu. The kanu ka stock ke AKA hang tu, and then why ka question ka mi menta ka long ba in 4 jars kepada 20 liters each. Why do we have to have Prime? Why do we have Savor company? Why do we have to have Kampa? In fact, it should be one, right? Kani ka pen suspect shushu kanya ka AKA ka belong maybe yo ka don ka AKA shalendet. If you ihi ke jingbam as it is ba ki jingbam rang tu ki bala pat ki bala bam khnai ki bala shurut khnai and then ka arrangement jong ki ka bombyang satya hai ru ya tenang ta pade pinu ika ka kala narong shurong iken then rekat baik ucha ki customer pade ka don ka kashmir mo ka byang ka ba uhi ula sign ka ba ula ai da trade name jong uhi tu te kini ki te ka bangi kwa ban ika bangi wat susu kalong ba balikin haba pibo ikini ki jas ka ba nga suspect adu kata ti pihak ban ni kli ya ka go down to ong bangim dan ka go down and then lada lit saying but that serves as a go down te ka bangi lasi sadu shibun tali bhagi tu ki empty jars mo fi ba ara polita she's pas sa punyo tali if I'm not mistaken she's pas sa punyo tali ki bala de sis Kani gadega Pati CCTV.